بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. تماشاوان هجا خوشکبرای عزیز، ام به برنامه کی لسر اکرانان رهبر تیوی نه دگل ماموسته محمد امین ازمن ام به خیراتنا و دکن بخیرات نسر اکرانامه نام برنامه بیجینگ دنی ام دوی برنامه دا نیت ما یعنی موسا قصد و مقصد ما که ام دوی برنامه دا دیروک و چاند و ادبیات و کهونه شوپی کردا بیجینگ دا قرش و قالاج وقتینن و گنم و جو گارس و گلگل و هر چه به صافی پیشکشی و بکن دا کو استفاده که باش وره کرن دا مقصد ما و برنامه که دیروکی تاریخی چاندی ادبی دینی یه لوربه ما مستمع مدامین ازمنجیش خو وقت دیروک ناسه کی نویسکاره کی یه هر تم دوی برنامه دا به دوی برنامه دا از باور دکم که هونه گلک استفاده بکن سودور بن لورا تیروتجیه برنامه انشالله تیروتجی به ما مستعمجی دیگر عالی علمی زانستی دیروکی دا تیروتجیه انشالله هونه ویانا همیا برچاوی خوشی ببینن از وی دست بکی بخیر ببینم انشالله یه بخیر به دسری دا بخیراتنا ما مستعدکم سرشوه هاتن خودت على اشترازي به رحمن الله بابي وقالك سپاس ما مستعد دزانن تلویزیون کردواری د ترکیه دا نویه یعنی سال 2009 دا تلویزیون TRT کردی که بود برای در و تلویزیون جدا هبون جور هبون لبل جار عولی و آواکی رسمی TRT کردی و بود پشتی ویدا لترکیه هنه جرباندن چه بون هنه که تلویزیون وکرین جار کنی گرتن آنها رهبر تیوی پیشنگی که تلویزیون که ترکی دا زمان ترکی دا لی دخوازه برنامه کی به کردی جی وره پیشکش کردن که او تکلیفا بومهات از گله کیف خواش بوم لازمه که کرد زمان خود تاریخ خود دیروک خود لچاند خود خودی درکون او گاوه که بخیره گاوه که قنجه از خواهم پیشی خوب مبدن ناس کردن پشتی وی برنامه شونده همه ذات هم بکنه کورانیا مجاران سر با آخوانه ما ایرو هم دخوازم بحث خوب کن نکو پس نخوب بدن بحث خوب کن که هم چه سر چه اساسی نه بله سيدنا نبي من محمد امين ازمن از اصلی خوا یعنی با ام بجم با وکاله مالباتا ماج مردینه درکتیا الجزيره جهبونا بشتراهاتنا هرزخ الهزخ تركي جرد بجن ايدل الودي مازن بوما من مكتب الودي خوان بشترا من زانينغها سلجوقي يا قونياي من ازهات ودي جبر خوندنا زانينغاهي من الودي ديروك خوند الودي جي تديد بجن يكسك ليسانس من ماستر جيكر الودي والودي جي مام يعني از هيجي حالي حضر ده القونيا يدجم المملكة مولانا يعني يام كرتاسي أفا هنكي سر أرطوغليا وسلجوقيا الشغليم يعني ماسترا من سر على قيد نقابينا أرطوغي وسلجوقيا دابو چونكو أرطوغي المرديني أفابونا وسلجوق جيل قونيا يبون نقابينا وهر دولة دا چه علاقة هبون چه أو كهبون سياسي چاندي و فيالي أثر وش شغليم تزامجي او كده هيا ده انترنت ده هيا لا هاتا چاپ کردن دا تزاد تزام نه هاتا چاپ کرد مفخواد چاپ نکر يعني مقصد تشكي ولا يعني مش خور او نكر يعني فقط او كده هيا نعم بله شما ادش ما هاتا چاپ کردن لو رد يعني تيكيلي سلجوقيان و ارتوكليان هر دوجی زفتین خبردان ناوی وانا هی ارتوکلی هی سلجوقی لی تیکیلی وانا کس زیاده سر نسکنیان. في مجال ده يعني من حقيقة يعني بلكي مشي كماسي كربي يعني بلكي مشي او كربي يعني فقط السر نسكنيم مو كاري ديسا او بكي يعني تزيين بكي بسكي دي او بكي مو كاري ديسا تشاب بكي اللي فقط في خصوصي ده من اف هنك او بيدا كرن معلومات شو مردين اشوم حسن كيف اشوم اشخال قونيا يبوم از الوضع جراهم جاردي از جراهم مش خواج ويدي ما فقط جاردي بشافك دي بشافك علمي از جراهم مثلا المعماريه ده هنك او كهون
هنك علاقة هبون يعني وك هبون هبون القونيا أيضا ها دبجنا على تين جامي بس قفت على تين اشترى بجمع هنك مدرسة السر دريه واي مزن يدريه قشتي زنگی دومی جرد بجن گریکا زنگی وی هواییه یعنی بسر هفدور اولو تقلبن کفر يعني بجن زنگی يعني تجي زاني جو زنگی الوی مملكتي ما آفابونا سوريا آفابونا المملكتي ما آفابونا يعني چندی ام بجن اكليا هنري جدا يه هنري او زنگی از احتمال دبینم کو او که هستای یه میماریه یه کرمانجا چیکربن و هات ببیدی مثلا حال اوكي القيصريه مثلا تجارات جالكي اوكا تجارات جالكي مهم ايش الشيء الويدي سوق كابو سوق كمازن هبو باناير جدرفي ولا ضهات ويدي تجارات تكرن هنجي مشهور بو نهال مردينه سوق هاي نافي قيصريه يا بالي حالي حاضر ده هيجي قيصريه لهولريج هي هولريج قيصريه قيصريه سوق قيصريه هي چونكو القيصريه او تجارات او تشيك زحف او سوق زحف مشهور بو او هنجي تجارتك اولو مازنت ده تشيد بو فجل درفي قيصريه جي سوكي مازن نافي خصنا قيصري امي فانا باخذن از خازم هنا اكيد تبحثا ماستر كر بحثا او كام كر هنا اكيد بحثا زاروكتيا تبكن يعني تعمل جزيره هلدايا جزيره بوطن هلدايا ديا تاعتم قي جزيره هنا اكيد بحثا جزيره بكجمال ديام دزيريا دزيري جي تدي وكا غوتي كولترا تشاندا اسلامي وكا دريكيا كافي اناضولي دا جويدي وجه درت كافي اناضولي دا اس من الوادي خنت من تدي مكتبه عولي ويا اورتا ويا ليسا من الوادي خنت قدركي ازويد شغليم هنجي من اتشقرتين فاكولتاسي هنجي نو افا ببون من الوادي من او خلاصكر الوادي بوم اسكاتم اجدا اسكاتم اجدا الوادي شغليم از 10 سال شغليم ازوجيم سيزارو كم تشيبون كيما سيك مدايا اشخرت بجم يعني الا دفي الزانينغا كهرم بخوينم يعني از برو جمع الما درس بسطينم يعني خواندنا وكيري اشو غراتن تيرات اناكر تيرات نكر وجم از كتم او كده عزموني ده منجي او جمرهات سلجوق تاريخ ديروك هات منجي او از هاتم تفي سيزارو كي خوا ويشيم هيا واشترى بجم بشترى خدي تعالى كاتش جديد عمل قونياي 4000 كما تشيبون هي از تخوينم زارو كم تشون مكتبه عولي يا نافين از يونيفرسيتي دامت خوند وكيف مجي مثلا هنقا مزوجين اوجي مكتبه عولي خلاص كربو وكدي نخوند بو جيجي اوجي نو او الهزاخيه او هزاخيه وجي مكبشترا جدرفا خواندن اللي سجل قونياي خلاص كر الحمد لله ما جهدا فيتشتي من في اصهاتم قونياي الجزيره دا ماي هند سال يعني خواندني خويا سلك سرطاي هم بلورا تكيره يعني الجزيره دا شاندو كولتورا جزيره هنا اكيد قريب حسب يعني تشتك معظمه يعني خالي من هيجي الودينا الجزيرينا خالي من جنسلة الشيخ خالد الجزري الشيخ خالد الجزري طلبه مولانا خالد بغدادية مولانا خالد وكيغو هندستاني او كان نقشبندي اني هنكي قادريه خو عاجز كر جلو ما غوازي هرم شامي وكيغو تشو شامي هات دزيره الدزيره مدرسه صور هيا بالي الوادي فقهك هابو قوتني ده خالد فقه خالد فكريه قالك انسانك ولا عقلي ولا او تدا جوهر ديت غوازي بخرا ببم اذن خواست مال وطاوي واجي اذن دا برا شامي فقه خالد بو شيخ خالد وفقرا هات دزيره بو دزيره شيخ خالد براي خزر بافي حاجي زوراف حاجي زوراف افازور
حاجی زۆرە باوێ عەبدولحەمیدە، عەبدولحەمید جی باوێ ئەیتاجە، ئەیتاج ناوێک پیرێک دیا منە بووی شەکلی نەسلە مەولودگی هەفتوو شێخ خالد ئەلجەزەری دزیرێ کولتور yani çanda İslami vakam gavadi goti deriye çanda İslami gotket Anadolu'da. Çünkü am ved binin nahal Konya'yı müzekek hayat bejne Koyunoğlu Müzesi. Koyunoğlu Müzesi. Lvede kitebek haya. Kitaba dastahati nivîsandın. Vakatırka goti el yazması. جامع الأصول بالي يا ابن الأسيرة أف مشهور ديروغفان ابن الأسير نا براوي بالي براوي أو جزيرينا أو جزيرينا سيبرانا يكجي منكدة يكجي ديروغفانا ويكجي محدثة بالي أفي محدث كتابة وجويدة هاتيا فيدي هاتيا جزيرة هاتيا قونيا جزيرة هاتيا بالي الهنجي القونيا دقوتني كي مجد الدين اسحاق دبلوماتي دولتا سلجوقيا بو دشو شامي دفقرها دشو بغداد دفقرها دشو سوري عراقي وقسمي دفقي قدات جزيرة ردات ودي او كتاب قرا انينا اوكي انينا قونيا اف مجد الدين اسحاق وكي وفات كر اف مشهور صوفي نافي نها تبيرامن او دياوير زوجي وكي جو دياوير زوجي جو اس نختي خو وكي جوتي مهر خو كتابه تخوازم بالي كتابه تخوازم سيدا اف شيخي اكبر تدي عندهم جيكرم بشترا او محي الدين عربي يعني محي الدين عربي شيخ محي الدين العربي هاتيا قونيا بجنا مجدودين اسحاق راه باش نقول مجدودين اسحاق مر بيرا زوجي ويجن كي جو اس كتابه تخوازم مهر او كتاب محي الدين عربي حموق هانوا او جيغها قونوي صدرتين قونوي كوريويه او كتاب حموق هانوا نافوا كتاب هذا او جي هيا افيا جامع العسول يا ابن الأسير بالي جا جزيرة بوطان تابي بوسا برجوتني جناب تاميري فهمت که جزيرة بوطا درگاه چاند و کلتور و عقیده اسلامیه برب آنادولیه و هیا شاهد ویجی تکیلیا جزیری و قونیای اوجی هیا وراد چون هاتن چویه کردی چون هاتنه مولانا قونیایه مولانا جلالالدین رومی شو اصلی خوش ایران بلخی هاتیه واندره ملای جزیره هر دو جی آستا تصوف دا yani em bêjin kes zêde nikare xwe wan ra bigihîne zev ber wan mîna ku tavê ronahî kirine dev dora xwe li wira çi têkilî heye Mevlana û Melayê Cizîrî yani seyda em bêjin Melayê Zerî Mevlanayê Kurdaya ne gelekî ewka çunku heqîqeten wekî gom ho dîwana wî dixwêne يم فقر كم زواطمي وكيوس تخينم هو قاسي أو كا شدته معلومة وكيكم هو أو كي تخينجي ديوانا ملاية زري تخيني بل يعني ها سيدا قصتها مع ليت حسن تدي قصيدة يدقوت بالي تي وادا مع ليت حسن بالي تدي وتبي كيفن زاني قصيدة هو أو كده جهانا سوسيال ميديا ده جهانا هبونا خدي فهم خدي وحجيكرنا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أدبجم هردو كدجي عينيا مولانا دجي والملاية زريد دجي عينيا ملاية زريد بجي أزمويا كي جتنادم بضصات زين وشرينا قرتو محسيب كي فرهاد ومامي بالي أي بيغمبر أي رسول خدا أزمويا كي جتنادم يعني موكك جلاشتا أزنادم ضصد زين وشرينا زينا مامية شرينا فرهاد بلي هو قاسي أف قدر قيمة دانفا لفقط أزمويا كي جلاشتا نادم ضصد حاجة كريوا لها مال برد ريتا أز يك فرهاد بم يك جيان يك منبم
قرتو محاسبك بفرهاد ومامي حاجي كرنك عشقك تشتكي عجيبه بعض حاجی کردن پیغمبر کرد معلومه هم دوان روزی او که دانن مولود پیغمبر دانن صلی الله علیه و سلم د مولود سلیمان چلبی دا و یا ملا حسین باطایی دا جی بله او کنه یعنی مینا هف هنه بیوی مینا هف هنه مثلا سلیمان چلبی دی بیجه دستگیری سین جمله افتادنن یعنی دست کسی کتی را دگری دی بیجه پیغمبر دا شیخ باطایی دی بیجه مرحبا ای خلق کتی را دستگیر یعنی دستی او دیگه براستی هم ناوان دا دشبنه هف دا هم جی بیو همان بیون یعنی تکیلیا چاند و کلتورا اسلامی به زمان جدا بجی مفهوم و معنی و او یک چا کتا گوت ملای جزیری و مولانا او کوان یک یعنی حس کرنا خودی حس کرنا پیغمبر یوان یک و را درجی د مولود درجی میری ونید کار ببینه او دده نشان دا که زمان وک واسطه یا اساس یا او حس کرنا پیغمبره یک بونا خودیه زانبونا خودیه جیانا سر اساس اسلامیه همو چاند و کلتورا مسلمان ها چند زمانا بجی و ساعتیه راجع کرنده یعنی اف مولود تدی ام اوا 1453 ساله رسول الله صلی الله علیه و سلم هاتیه دنیا روزی و مولودا ادبیجم یعنی زمانی که ما ام هنکی وکی گو مدگو مولود بچکی او تکر مدگو یا او اف تشتهالو دی اسلامی دارن فلان هیچ ولد بیشن ده لی ادبیجم حجی کرنا پیغمبر و حیات پیغمبر و هاتنا ویا دنیای فلان دناف ما کرمان جدا یگو اساس کری یک جی اوه از تبیرامن ازارو بوم دیامن مولود خان بو یعنی مولود خواند دیامن خلکت باکریه دوغاره مولودا مبخوینه و جا ام دشون ازی زارو بوم بخارد برم ام دشون از ام درونشتن ولی قسمه پیرکا درونشت و جا وا پیرکا صفراک کتانی تدا یه نکلاندی نیسک طب ولی بتشكي هناك نيسك وهناك جانم صافار هناك برنج هناك ولی خوي فلان جبر بركاتي محقق ولی او ازولو بينم وديامت خوانت وجا ديامت خوانت مجي ما فهمتكر معلومه وكي قلت خوانت ما زاني بقول پیغمبر شواهد يدني يعني انام بك بلكي انها از مديروك خوانت و از مبري خدا تاريخ اسلامي حياة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلكي جوي هنگي ولو اتكي تاثير كي السر من وجا وكي گوجانا تدي او كه خوندنا مستفر از گوتنا تبرم نه تا گوت يعني مهنگي خواند تاثيروي او كر براستيجي معنا خواندن اوه يعني معنا خواندن اوه کو انسان د زاروکتي خدا جم ديا خو برچوكا کالکی خو باوي خو تشتي کو دبینه تام فهمنا که نزانه وانا شروع بکه لسر اساسه که بنگهی بده باشه که دخونه مدرسه دا مکتب دا دخونه وانا همه شروع که جبرویه که گره که خواندن پرورده پروگرام پرورده لسر خیمی کلتورا زاروکتی وره مزن کرد زاروک لسر خیمی خوب بیت مزن کرده اما مخابن ولات مدا عالم اسلام دا اول چند صد سال بلکه 200-300 ساله خواندن و چاندا زاروکتی جهف جدانیان به خواندن دخوازن کسایتی که شخصیتی که دنی لزارا بدن فرض کردن لسر زارا بدن اف کردن دا اف خواندن جی مرواد فتسینه لی مینا جناب تا شارزا چاوکری در دورا خو فهم دکن دزانن تکیلیا نابرا خواندن و کوکا انسان چیه لسر وینی اکدبن اف تشتا کتا حس کریه مجید او که خدا حس کریه یعنی اجدی چوم مولود دا گنده مدا جی مولود دان لجم کالکی خود جم پیرگاه خود دیا خورا چون باوی خورا چون مولود هانت نخواندن دا بحث رسول اکرم و تا بکرانا زاروکتیاوی مثلا دیامن بحث حلیمه سعدینی که دکرن ایتیمه کس نکاره ناخوازه به هر رج خورا
او دخوازه به هرش خورا دبو کورا وان دگیریان کد اول پیغمبر دبخوی جی وکی وفاتا باوی بله وی جاره که دنیای باوی خانه دید یعنی پیرکه ما اغلب دگرین بله دگرین يعني اسلامش دگرین يعني او حتى ملائكه باتايد في دوی ملائكه راد بندش نجم خدا دوی نی حبیبی تا محمد ما یتیم دوی او برسف ده گوری ده چیترمج خیرات دیو باب يعني از دیو بابا چیترمج بوی برادا فلسفه کی ده مدا بله این دنیا فانیه دنیا درباسیه باوجی دمرن دیجی دمرن زارجی دمرن هر کس دمرن مربو خاج دمرن لبلی خدای باقیه اگر میرو خوب خدای را که اف چاندا کردی یا اسلامی سر ویه که سر یعنی حقیقتا از جانا دچون گندا تدی ولی یک خانیه کفن خانیه کفن سقف سيدا سقفي واول ام بيجن او داري واول رش بوناش سقفي ام بيجن هنا كردي من بان اخواني طوان تركيا كردي بان اري يعني سقف يا بنيه اما بان يا سرده يا بيجم بجا سقفا اولش الصوبيج اجري صوبي رش بوا البنده ولد دوشك هنا بالقي هنا وصوبك جي هندور دهيا طبقات عفيش ندا الشوطين يعني طبقات الشوطين هزك بالي واشترى سرقين يعني اشترى بجم فيجا قوتي واي شغالي هبون جاري ولا جفدوره تعفيت يعني اكرام يعني يكيش خالت بيتشا وجوز خالت تعفيت ويش ويدا تعفيت ولا او تكرن وكيدي صحبتها كرمانجي اغلب سلفات اشتابو بالي يعني متصوفه ماجي خذي تعالى جوارازي بي واجي خدمت كر يعني واجي او كرن محقق خدمتها واجي شي وشنكو الآلية ما اف الشيخ يكي هزخ هيات بجنة الشيخ احمد انه او كيوا تشون سوري سوري فقران هات انه تركينا اف انساني هني مثلا بيجي ازيب يكي شيفان تحياتي بدم ازبر كرن تحياتي بالي يشفان كوروناكي خزنوينا انسان خزنوينا كوروناكي بينادي ازبر كرن الجوري شافيات دخوينا مسيدا المبورن التحيات والمباركات والصلوات والطيبات كوروناكي نعلمي بيجي شفان بيجي شيا بيجي افقى حيواني خناس كرنت بيجي علي بيجي لك كفاج مره بكر الرئيس واتكي الرئيس بيجي مزين نافي في التحيات نافي في المباركات نافي في الصلوات نافي في الطيبات حتى سري حكمتك خواشة وبيجي كان نافي في بيجي روجي بينج نافا جبرتكي وبشترى نافي دي جبرتكي تحياتها خو جبرتكي رواتكي يعني اصول ميثودك حكمتها يعني هي عوامي ايت مع عوامي بالي صال درباست بي صالك درباست بي فلان والحصل الشيخ جي روجك كات شي غوندي وا تشي جامعه قولمش بكي مجني غوفا شفانيوي هاتيا ميجي بجي شفان بجي كاميرا بجي سيا بجي من زمان كيف تحيات تدابو اجبر كرين وترواجي كربو كيف جمره بخوينا كاف ما هي تتخوي تتازات خويني انا خويني بجي التحيات والمباركات والصلوات بجي الطيبات لله وبيدت شيء بجي كصلوات وبجي أمر بالي هذا جاي أمر أبغى تشيروك هيك خوش تشتكوني بيروم داير مساعدة تاب أزي تشيروك هيك بالي بيجم نوع جماعة كردواري دا كود رودنشتن ملا صحبت تكرن مروي زانا ومروي دنيديتي صحبت تكرن او جواکانا مینانی بیجینگا دنی بو ناوی برنامه ما بیجینگا دنی بو لجام ما گوتنا کد ویژن دورش بیجینگا دنی نه دورش دگرن یا هر دری تشتکی دبینن دخنه ترکیه خودت اینه لجام ل بیجینگ دخن ام جی تشتا وردگرن دوی جوانته دا یکی بحثا او کی موسی علیه السلام یعنی قاشو یعنی ام زانم کنه خیمیو نراسته موسی علیه السلام دشه توری سینای تکلمه خدای را خبر ده سری چیای توری سینای رید راستی شوانه کتی تینا خود شوان بعد بعضی خود نمیشد که یعنی تکبیریت اینه داره من گوپاله من دشه رکوعی داره من گوت
گوپالی من تحیات دبی داره من گوپالی من تو تشتکی دینی نزانه خیلی داره من گوپالی من تشتکی نباشه بس از خلاص که بود تو که موسی دبی جدا دبی اوهانا بعد دبی میجته بتاله چما دبی گرکت فاتحه بخونی فلان فلان تشتی دینی وی چاقی چه لازم اونا بخونی شبان را ده از برکردن شبان تکرار دکه موسی پشت خود دید چه فقط شبان نشکی دا گوتنی موسی همیش بیر دکه ده پی موسی دروه موسی جوشای سری لیمان اکی گمی اکی سیار ده چه او ده سر بعری بر موسی دروه گاز موسی دوی چه بود دوی تشتی تمرا گوتم هموش بیر کردن از دیسا دارو گوپار بیجم دوی نو بعد دوی شانه و تو دی سر اوی پی متی افتا بی فولکلوری که ده مولانا دا جیب هیا او گفتن هیا جادم قیتی وینی سراست یعنی او کوی سیدا دمکی مثلا چندما یعنی انسان اکثر حدی بله بتلیسی بوی سیدا نخیر اجوانه ما جوانی سر حدی اردیشه ما ارجیشه بله امجی هزخینا نقابینا سوری و عراقی دنا يعني قزامة 6 كيلومتر هارو هر سوريا 6 كيلومتر هارو هر عراق وتجواني اف الجمجي تيغوتن بتسك تك او كي بفرقك دقو داري من كوبالي من رحمل دي وباغي من يا ما الرحمة بيشكرنا امينا ميها صلوات دمريا دمك الرحمة ناوي الرحمة له او بيا يعني اف تشتكي عجيبة يعني تشاند كولتور حقیقت خودخه نوا قالکی چانده یعنی قرشاوی قالکی وی دکه وی شکلی بر بملت چه با آواکی کو معرف جه حزب که با آواکی کل خوشا میرو هر میرو دگرینه باشه یک دل وی قالکی وی دشکینه وی کاکل دناف دا دردخه محقق نیت الفيديو مثلا او يسر او كده رفجاين كانه كلك اخلاص وقال لك صميمي خاوتكي زماني بريا رسول الله صلى الله عليه وسلم تيجي زاني سيدا او كهون في دينيغو حضرت ابراهيم ماي حنيف انسان حنيف هبون تدي ديروكا تاريخ اسلام در باز به هناك اجي السر كفا دستي خوا سجدت كرن بيا ربي ادنزا چاوش تر سجده بكم مزاني بنا چاوش تر ميج بكم سجده بكم ازي من ولو كرمانا هناك جي سر چيا خود غندرتكن ولو خو اوتكن بجن يا ربي امنزا چاوش تر عبادتكن مزاني بنا مي ولو عبادت بكن اشترى وجب في هواي محقق نيات الفيديو او يعني قلبي مهره تشاو در يعني هند بيجن قالوا از باش ما فهم كده يعني دناوا ملتا هناك تشتي كود بيجن خرافه يعني بيجن بدعت هنا لبالي جرا ميرو هم تشاو سفتع ولي جا ديت ويني هم رد نكب دست خو ندعفينا دهندري ودا كاكلكي راستي هيا جرا ميرو بالا خوب شنو سرويه كده يعني مينا تش بيجن مكتوبك نامه يكش مرة جيكي دور ورا قال كيكيو هي ظرفوي هي مير بدينا خبدا ظرفي ظرف قرچميه ظرف قريش قرتيه ظرف او كان مير بيجا وكيل تشكناي بقربا بيجا نارندا تو دبي ظرفي بك بلكي دهندر دا تشتكي سايك وحياته تخلص ك بلكي ريكا دني نشاني تبغى يعني ميرو سابقا خود لما هناك دبيجن دبي يعني ظرف ومظروف الظرفين هنهرا المظروف بنهرا كات دهندر دا چه هي خلاص دا جوز وكيغو هي شين حتى مهوت خود يعني مخيم هوت شيء شنكو قالك اكسر هيا شينا هو حتى يتفكر دستم هو رشد بي بشترى يك جي هش درت كفي حتى مو يجي شكيني او جي مسالك نوكا كاكل درت كفي نوكا كاكل درت كفي بالي خو وقت جوزاج هاتي مملكتي ما جوزجي اكونا هزاخي يعني جزيري جوز هنا جوزنين جوزنين الجامعة هنا الجواز وان دار جوز زعفن يعني الوي آلية مثلا امبيجن اوكي قسمت شيا مثلا دهي اروهي وادا بلكي شنخي وادا هبن للآلية منين انا الجامعة شو ذاتن الآلية سرحدي ام انا كي رنج برن يعني جودكاري دكن يعني جودكاري بله حيوان داري دكن او شيء ما ولا تشتري دمسو هنجفو نظام شيء او انا همش آلية هيزان واندرات انرجي زاري سيدا تقولوا قلت استكاد بيرامن المبوبورة دبيجي كورمانجي ما تقولن اف دنيا هاني السر هي اوكي قايا بس سر قلوتشي قايا قلوتشي قايا وكي قود وسطه سريقو هالو دهجيني زلزلة شد بي
بله زلزله چه بی معلومه وقت گوتی گوادی چاوا ظرف و مظروف مهول فيدي وكي يقول مازال تشتكوا لي صاشماتي تشتكوا لي اكتب او كامو يا تشاوا السر قولوا شي قابي فلان اف دنيا هني اما يجو جحد بكي وكي يقول اوقات جحد يخو ميزني جوي قولوا شي قابي فتشكي نابيني بله دنيا السرا يعني جتشمو معيشة سرا بله راست جتشمو معيشة جاي وقت شو داري من قوبالي من رحمل دي بابي من رحمل دي بابي من بيركيا يا ودا جي اف جيروكا وتشتكي نيش بيركيا جمد فيجن ماسي بله الدنيا السر قاو ماسيه جا فرادا جي وقتا کو اف گوتنا هاتیه گوتن دا دنیا دا دربازی و دبارا ملت لسر جودکاری و جی لسر بحری بو ماسی گرتنی بو اف هر دو کو نبونا تشتكي دني تنوع يعني تجارت اگه مزن باشي در کده میدانی وقتا کو چاندنی و مسیوانی گورا دل وانه بیا زلزله چید بود دنیا وانا خراب بود اجا تشتكي دنیش بباد کن دوی اردهج هم دویشن اردهج چوا چید به موزه که موز دل سر پوزه گیوا دگره بقول لي بدا او خد هجينه كوجي خلص بقى الدنيا جي دهجه بله اما مريف دكاره ها شروع بك اوا خرافيه اوا بدعته اوا تشتكي راسني اما هندوري ودا جي كاكلكه بحثا درباسي و دبارا انسان دكه سيدا نها مثلا ام بيجن تاريخ ده زمان كي اف قومي اوروبيه كوش كرنا هاتنا في مملكتي ما فيالي وحتى عربستاني وادا حتى بجنا فلسطين يعني اف قسمها جا اوروبا هاتنا بجنا بالستلر بنا فلسطيني حتى وكيكو حضرتي موسى او كي دركتي مصري دركتي هاتي او فلسطيني الواديمو اعمالي اختي جوانا قلتوش هي فيتشا سيدا يعني اف او كهني مثلا كتابه فرعون وادا رامسس انجي بيجنوا رامسس دوادا درباست بي بيجي قوم شاتن جوي قسمي اوكي دستي خو افيتنا كنار دنياي دستي خو افيتنا كنار دنياي تشيا معلومه الجوري عقيده وا دنيا دوزا وقت تبسيكي دوزا نغروفرا وكناري ويجي انا بجن هوقاسي هاتن حتى قد استقافتنا كناري جيشنا كناري دنياي كفيك دنياي ثاني سيدا محقق هجيد زانن ناوكي مصري قاهرة الدنيا يعني دنيا يعني الدنيا لما كي أخوة مركز بينن أو كده بينن أو كفيك دنيا يجي ومملكتي دي فجت بجن أف ملت هاتن دستقافتنا كفيك دنيا يجي او خود دنیا دبینین مرکز دبینین تو قرآن داشت در باست و با تا حضرت موسی بنی اسرائیل ظلم فرعون خلاص کرد بعری در باست عالیه دنید که آزاد که جوان را اسمانا گزوته گوشته گواته گزوته دخون باشه دویجنه موسی دا امجوان کرخین اوانا مترنا کن تأمانی کرنه وان در آده اکتین یعنی اسمان شما را خارنده اما ونی ناعجبینن بیرا نیسکا دکن خیار دکن خطیا دکن سیرو پیواز دکن حضرت موسی شما را دوشد و ها دنیا وال در هنه ارد يعني مصر ارد مصري او راونا حمي هنا يعني او كوان خبير واندا براستيجي او نافندا دنيا بيو شو ساعات يا كرندا هذا تبع حساد زيركر حتى نزيك ده جهو هبون الجزيرة هذا هر يقول أفابو يعني شون إسرائيل جويد باركرن شون أنا شخود أو رئيس مجلس كي هي بان جوير ديفيجن يا بان جزيرة الجزيرة أو بان جوير يعني بان غفير زمان ماشي أو كان يعني أوجي يعني هنك أو كي خوهشتنا ناف چاندا جزيرة ده يعني هنك مثلا هم وجه جزيرة إنساني جو حاجي ولو وكا لا اله الا الله محمد رسول الله بدري خافت كي ولو ناف تشمنتو يدا تدا دنفيسن شكله كي ولو يعني واجي هنك شاندا خواشتيه وتشونا محقق سيدا
اف اینا برای ما واندا زیده جداتی تنه او ظلمی نکن خوش خودی نکن دینی وانا و دینی مج همان سیدا کره یک باوینه زارو که حضرت ابراهیم اسماعیل باپیر پیغمبر ما و اسحاق جی یه سلسله وایا اسحاق جی مام پیغمبر ما حسن مام پیغمبر ما حسن یعنی تشتاق بنی اسرائیل به دستی خو او نعمتی که خودی داوان دا وی نعمتی پیپست کن وی نعمتی اوت کن ایرو اوی ظلم کو ها دکن ایرو تنی نه 100 سال انا اوی ظلم کن پیغمبر ظلم کنه پیغمبر کشتنه یحیی کشتنه زکریا کشتنه کی جانا کشتنه یعنی اقرباتی هيا اقربات دینیش هيا نه مثلا گرک میرو راستی کو بشه نابرا اسلام و جهوتی دا عالی عقیده دا زیده وسط جداتی تنه اواناج خود یک تبینی زیده اکنه کن نابرا مسلمانتی و فلتی داجی خرستیانی داجی اوانا تسلیس هیا باو و کر و روح القدس دیویژن نکی جداتی هیا لبلد عالی بشری دا تکلی بشری دا نابرا مسلمانانو خرستیان باشتر بیار زمان جهویا اف رقابت که دخسی که قرآن دجیف هست بله قرآن دجیف ساده بشه دخسی تأخیمی و دخسی حسودی هست لورا دیاوانا سارا خدای رحمه خلی که خدای جای راضی به دخسی دیا اسماعیل هاجری کریه بله او جی تشتکی بالکیشه بله یعنی سیدا یعنی یا حضرت ابراهیم اف ناوی ها ولو کرمانجیتیت النبی رامو یعنی بلکی ادعاء مزنا بلكي تشتغلك جدا از دبيجم لي صاري الجمع خالتيكا صاري تجينا اما خالتيكا صاري حالو خالتيكا صاري حالو خالتيكا الجمع صاري زعف زعما قالك سراي ديفيجن صاري بله يعني او كان اما تشتكي از بيجم بجدار ابا تشتكي هناك علميه يعني نكو فولكلوريك به بابا مردوخی هيا دیروگناس کی مشهوره فارسی کتابای مترجمه کرد اما نه حتی چاپ کرنده هی فارسی مترجمه کرد تاریخ کرد و کردستان نابی مردوخ ایرانیه کرده که ایرانیه سنی شافعیه دورا داد دویجه دوی وقتا که حضرت ابراهیم دچه مصری ده معلومه قرآن داشت بحث که حضرت ابراهیم دچه مصری دوی لمصری جاریه کی هدیه داده دا بله فرعون چی روک درجه از نا که بله ناوی گچی که جاریه هاجره بله او دبیجه دبی ابراهیم هاجر دبی دودماما ابراهیم بو بریا که ابراهیم هر مصری 10 سال اولتر دنابرا امپراتوریا مزوپوتامیا و مصری دا شرک چی بو دوی شری دا هاجر دیل هاتا گرتن ابراهیم په حساب کو هاجر برنه مصری د سرا فرعون دانه ابراهیم په شوپاوی چو او آنی ناوی به کردی آگر بو آگر عرب پیوا آگری نکارن تلفظ بکن گکر نجیمش خود ضعفه آجر هاجر آنی گوری مردوخ حضرت هاجر ناوی آگره اوج ولات مایه دودما ابراهیم اجی سيدة از نزانم خود يعني اوكا تدي تلفظا عربي ده حرف عربي ده جمو جا حرفينينا جا بله جا حرفينينا في جايت كنا جيم بله راست جا يعني اف تشتغ اف وكيجو تدي او كي واجي قايد خد قرتنا فلان قالك تشت خرابونا مثلا ام بيجن ايرو التاريخ ده قومك هيا يكفن بجني جوتي بله جودي افا او جا هاتيا قايد كري قلت بويا جوتي وجوديا اف جوديا اف تشاي ما جوديا اشتاقيتني للترى بيجم جوز اماجي شي عربستان بيا جوز جوز هي هيك كلمه باسكر او جوتيا حتى غورا ما بيا جوراب نويا غورا ماجي جمعنا هاتيا غواراندندا كان چند كلمه كردي هنا كود در باس عربي بونه د دیروکا عربستان دا یا عربا کفن دا بریا اسلام دا وهي دبي باکور عربستان او حدود کردا ها یا العراق لسوریه حدود که نابر عرب و کردا ها قبیل عربا له شرط کردن دوزا خونی دیگه اراند ناوان دا شرط چی بیا ج کردا اتفاق چید کردن نابر خوان کردا دا گندی کردا دبرن ج خورا بو دستکی وک عسکری پرتی دشون گندی پرانیانجی جوان راجی عربا گوتیا جندی
هن هاجي نافي عسكري وان جندينا جندية ما لورا بنا جندي ده تيجي يصاحب كان سيدا نتني أفجأ وجا ضات وزاتجي أو كتير أو كرنا مثلا أم بيجن تدي هناك تاريخ تلفظ عربي ده تجمع شتر زاني سيدا عفو بك اللي تدي ضاتيت كن ضا ولا تلفظ غريب ترتيخن ضاتيت كن ضات فلان ولا الضالين ولا الضالين تدي ولا أودكن نهال جمع مالابادي هيا مالابادي بالجن نهو أم كرماجي تفكرن أف كرماجن يعني يجو أف باط بن دوستك آفاكرنا دولة مروانية يعني أفي إنسان آفاكر يا باط بن دوستك أف حتى نافكي وي ديجي هيا دم أف باتشيا ها أف دا تبكي زا باص طيري باص بالي طيري باص ام قالك جارات تجي بجن تدي اف طيري وكا افيغو غوشتي تخون طيري وكا شاهين وكا اطماجا وكا ام بجنفا طيره طيري باص بالي اف دمكي نافي في جامري باز بكرديه دالوزا وكي قلت كتي قيناغي عربيه داك بوا باط امجي بجني باط دالوزا تيجي شنو هاف دقري مثلا نافي قذافي هي اشهر نافي عربي قذافي هي اما تركيا ام بيجن قذافي اوصاد شيء يعني نافي ما كرديجي يعني جبوغو ما كردا قال لك تاريخ او كنا يعني نانفيسيا ما تاريخ او خلينا تاريخ ما دفكيه بوطريه دفكيه راستا يعني حتى ما لا جزري مش قصتها فيمكر والله مش مدرسه دي تمام ما دفكيه ماموزين سيدا ماموزين هيجي قصت تشيروكا ماموزين دبيجن وكيغو سطرانجي دليزن مير ومام وكيغو سطرانجي دليزن فيجا باكود بيجي جيغو باف بوغارن معلومات تفكي پنجره دا زینه سیراوات کی بجه هکا مم هر عالیه زینه ببینه عقلی ویستری وچه بجه وکی گو مم برای خدا پنجره و شباکا حسب خدا دا شونا پایاکا بله حسب خدا یه سطرنجه شعب زینه کتی زینه کت عقلی ویستری وچو معلومه دی جروکا مم زینه دوزانی بریا احمد خانی رحمتی و کتابی بنویسه بریا نوا کرده دا دفکی هبو مم آلان یعنی جروکا مم آلان بازار مغربی کی دریا خدا بزنم بازار مغربی تی خونه داد بینه تی جزیره فلان جزیره داجه اف جروکا دفکی هیان تنه یا کتابی هی نه یا دفکی هیا و یا دفکی جدایا نوک ویا نوک یا اوکیا نوکی گو جداش خو راست جدایا يعني مثلا دبجن مثلا مامي يعني عفريت بجن عفريت جنا لافرونشتنا قلتنا ما كي لايقي كيا قلت يا والله مام لايقي زينيا بجن خرابن مامي ببن سر او كوي سر جهوي نه باردون زينه بين سر جهوي وجا دبجن وكي جو شيار دبن لاف شيار دبن مزين جو فاي زلامك تندرو ده زينه مزين فازلامك تندرو ده ما مجد مزين جو فاي بيجي تاتي odamın او بيجي تاتي odamın بيجي هركي باكا غلامي خوا وكي جو زينه باكي غلامي خوا دبجه مسینه خانما خو بینا داغرا بینا نای وکی گو ممید باکی لزگینو لسک بلزینا مسینه آقای خو داغرا بینا در حال درید ده بجف ادمکی زینه تاتی ادمکی وجا ربی شور که تخینا خبینا خدا و هنگولیش که خو پفد گوهرن دقیق ببی اوکی وجا وکی گود به صباح درگیس دی ها وکی گود به صباح ممید ربی بجه متى شيرين الوقت شرباتي من شفيدي خونك الخونه خوديتيا بيجي كوري مكاتا قاي شيطاني كوري لعنتيا بيجي نشيطاني كوري لعنتيا والحاصل تشيروك دوامتكي بيجا يا ورادا جزيره دوين عفريت يعني جن عفريت جن جمعش ديفيجن دو كابوت تينا بر شباكي بنجري دو كابوت نابر هذا خبر دن كي لايقي كي او دبي زينا جزيره لايقي فقط يا او كده تديد بجن نوروزا النوروز ده هفدو ديتنا او ديتنا فلان ما مش خب يا احمد خاني ده خلق جزيره اهلي ورانا وسنه بله يا او كده جزيره ده نو مم بجن خبر يمنيه يعني اوقات زيرة بيجن خبروا مم يمنيه او كده فقط اف
افسانه نایدی افسانه نه چونکو نسا من باجار مغرب که هر زینی ببینه ده ادی پشتیوی دشته ببینه ناوی هست بیویجی بور بیه بله لگوجا حشیوی سری نینه چل شوی چل روزی بور داجو هم اصلا داجو وقتی که بور تی زمان خبر ده دوی مموت چقا خورده که مستی چل شوه چل روزه سر پشتام خط ناوستی مال خراب و کابن هره قیدی لنگم بری گهانده هستی یعنی قید کری بیا بنا کریه جی او بیا اواجی جل جمع جید بجن مامه هنگی ده چه و ته هنگی ده چه ده بجه هکا کوپالک هیسن و صولک هیسن دستیوی دم لنگیوی ده هبانا کوپالیوی مابانا سر دسته کوپال تاني بحالها و الصولاويجي مابانا سرتلي وبحالنا ندق هاد زيري ندق هاد زيري عفريتا قوتي مادام كي ما خطاك كما تشتكر وكا قوتي ما تشتك اوكر خنا ببنا سريع ما مي بافجنا ليد زيري باري عفريتي جي وصف ودنا عفو كرندا سريع وانكريا بلاي اف قوتني دزيري يهنكي تدي منقبه كتنا نفدودا نصاد جد في مسألة ده يا ملايد زريدة أفهنا ديا فعالمي وكا ابن الأسير واضجي أفهنا يعني قصة جسم أو كا كورمانجيتية ده بالخاصة ياد زيرية ده هنكي تدي أفسانة ويا هنكي منقبت كفنا أو كذا فقط وكا تجاوز ديغوتي هو منقبت جهة الترك نكي مو جهة الرد نكي كاكلا مزينة فكذا تشتكت ده حياة محقق تشتكت ده حياة وكيد بجن ملايد زري دشوسر كوتشكي باقر قصيدة خد دقوت كوتش صور دبو بيشتي جو ملايد زري شو جنك علمي بو دات ناني خو بيفا ناني خو تبيجا ناني خو بيجا اف معناوي افكو قوتني ملايد زري كفراجي تحلل كفراجي راس او افسانتي تيغوت اف يعني ولا مجازيه يعني أهم ملت قبل كنت توصل الشبين هفدا جرا ميرو هم نبيج حشيوان نابر تشتكي بحكمة بيجي يعني بلي هر تجرا أو كيا ما مستطابي برنامه خوش شو يعني ما نظام امشوات صحبت واجی گله خوش بو ما نظام امشوات مخابن اماتنا داودیا برنامه ام گوتن یکی وی هبه که هم بیجن و برنامه بیجینگ آدنی ما ایرو هنر که بیجینگ آخو هجاند ادی چه هاتیه دست میوان خودی بزن به يعني اف ولا بتشكي قشتي شي بو ما قالك ما قالك اشو باجار تفضل حتى بمصري شون حتى بزيري حتى اوكي امهات فلان ما قالك اشو باجار تفضل مو دكاري فا مساله قوما قشتي قوتين وجه هنكي او بكي تزيين بكي باشي ام ايفانا كولين بكي السر وبيشتغل السر فا مثلا مو كان برنامج السر ماموزين تانيشي مو كان برنامج السر ملايد زري تانيشي از ایرو سوزش جناب تبگن ام سر ماموزینا دفکی بله خو آماده بکه روز کم صبح حتی وارد سر ماموزینا دفکی بسکنه صبح حتی وارد بلکه ترا او نبی اللي اما میری چل شوی چل روزی بونا هر بگینه زینی امینا وسعت که خلاص والله الجزيره تشيروك هاد بجنيه سيده فيروشاه بله هشت روجات دوام تكي بشف باشه ما هفت هشت برنامه خو خلاص کردن فیروشاه تانیه ما بنقدر نقول الجزيره هنا يجو زانين يقول زين فيروشاه يكون ملك ضراف قلت ده انا مش بيكر يعني زارك تايما زاني فيروشاه جزيره مينا او كجهل روح يجي طاور وزهره هي او جزاف سر وادي يماني وندرا زاف سر جاري ديام وكي شافيز فستانا جانا تدي ونجغاني شافيز زفستانه حاضريه زفستانه وكيد هات كرن جانم نقاندن جانم نقاندن شعيرات شتكرن شعيرات شتكرن في ديام باكرا جنكا بيراكا يا محلي دغو ايش فنور نمالا ما زجوره تشروكا فيروشا بيج معلمه هات داغرتن شركه والله افاد بو حركه تشتك تخز دستي وادا وشعيرات شتكرن ديامرات شتكرن وديام دغوت شعيرات شعيرات شهريه بورا ولا من نظام استغفر الله شعيرات تذكرين ولا هافير تدي او دستي خوات تذكرين جامعتنا شهيره شعيره وجا ديامن دغو تخز درك ولا مرق دغو مو مرق بك بج ايش افقا بس بج شافك دي تصور اري ممكن عزيز ورا يروجي افقا بس ما افقا بس اما شافن هجا قصورا معنا هيرن لما ببورن يرو معنا جيب قشتي برنامه هيك تشكر
ان شاء الله كيف ويا لي زعجي كيف الدا بدل مبو ما مستم محمد امین özmen مرکی آخافتوانه دزانه با آخوه صحبت بیرا خوش چی بو شفبرگ بو وک بو ما شعیره چه نکرن لبل مهنکی خالی و خالیچه هوناندن مگو بلکی بیگ جواداجی برنامه ما یدنی شون دا یه بریک و پیک به تکوز بن سر مجاره کمی بسکن مگو ایرو هم سلامه که بنا تماشاوانی خو ام ایرو جابه بنواندا برا هوارا مبگیجه گوی هر کسی که بیجینگا دنه دست بکر جکره ما خو ما بشوپینن قصوره که ماجی هبه عفو بکن سه هاتن جنرتی یک پارا من ماموسته دو جی پارا جماعتی بخاطره و